Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Iris Sports Agents. Iyi ni breaking news. Umukinnyi Toni Kroos wakinaga ikipe ya Real Madrid akaba akina n'ikipe y'igihugu y'Ubudage akaba amaze gutangaza nonaha yuko nyuma ya Euro atazongera gukina umupira w'amaguru nk'ababigize umwuga. Akaba asezeye ku myaka ye 34 akaba yandikiye abafana b'ikipe ya Real de Madrid ibaruwa ndende irimo ibyo ngo yakunze kugenda ababwira yuko agomba gusezera. Bikaba bivuze yuko ikipe ya Real de Madrid igomba gushaka undi mukinnyi ugomba gusimbura Toni Kroos, dore yuko bafite n'abakinnyi benshi bagenda bakina hagati mu kibuga. Umukinnyi Jude Bellingham nk'umwanya akinaho si umwanya agakwiye gukinaho, ahubwo agakwiye gukina umwanya wa Toni Kroos. Bisabe yuko Toni Kroos akaba asezeye atwaye ibikombe 5 bya UEFA Champions League. La Liga zo ntabwo ari nyinshi, ariko icyo bazi cyane nuko yatwaye mu myaka 10 yaramaze mu ikipe ya Real de Madrid, atwayemo ibikombe 5 bya UEFA Champions League. Hari kinyi Toni Kroos akaba asezeye ikipe ya Real de Madrid, yandikiye ibaruwa ndende abafana ababwira ko atazakomezanya n'ikipe ya Real de Madrid kandi nta yindi kipe ateze kuzajyamo. Akaba avuze yuko ngo ntagashaka kuba yakwicara ku ntebe y'abasimbura mu myaka ye afite, kuko ngo arajya afite igihe cyo kuba yakina, ariko kuba yakwicara ku ntebe y'abasimbura kuri we akaba yumva atabikora, ahubwo ngo yarekeraho kuba yakina umupira w'amaguru, kandi ngo nta yindi kipe yumva ku giti cye yagakwiriye kuba ajyamo. Umukinnyi Kobbie Mainoo, dusimbukire mu Bwongereza aho yasize kuri squad y'Abongereza nk'agateganyo yuko hagize undi wagira ikibazo akaba yagira akaba nawe yatinjira muri squad igomba gukina Euro, ariko akaba yashizwe ku rutonde rw'agateganyo. Undi mukinnyi utagomba gukina wari witezwe ko yakina Euro agahita aritaringa ni umukinnyi Anderson wahoze mu ikipe ya Liverpool, ariko kugeza ubu ngubu ntago yagiye ku rutonde rw'abakinnyi bagomba kwitabira Euro. Andi makuru ari kugenda avugwa naho perezida wa Real de Madrid kugeza ubu Florentino Perez ari kubarizwa i Paris mu Bufaransa, aho agiye kubonana na perezida Macron kugira ngo baganire ku kibazo cya Kylian Mbappé. Perezida Macron w'Ubufaransa arifuza yuko Kylian Mbappé yazakinira ikipe y'Ubufaransa yabatengeje imyaka 19 muri gikombe yazafuza yuko yazakinira igikombe cyanoza cya Olympique, akaba ariwe uzanamanika urumuri rwa Olympique. Bakaba bahamagaye perezida wa Real de Madrid Florentino Perez kugira ngo baganire ku kibazo cya Mbappé, bifuza yuko azakina, ariko ikipe ya Real de Madrid ikaba itangaza yuko Mbappé azaba ananiwe, dore yuko muri kuno kwa gatandatu agomba gukina Euro. Nyuma yaho bukumva ko bamuha akanya ko kuba yaruhuka sazitabire imikino ya Olympique. Ariko kugeza ubu ngubu perezida Macron akaba yamagaye Florentino Perez kugira ngo baganire ku kazoza ka Mbappé ku mikino ya Olympique bidasubirwaho, nubwo Real Madrid itarampronounsa ngo bigaragaze yuko Kylian Mbappé agomba kujya mu ikipe ya Real Madrid, ariko nta kindi kintu bahamagariye perezida Florentino Perez, nta kindi nuko byamazwe kwemezwa yuko agomba kujya mu ikipe ya Real Madrid. Mukomeze gukora subscribe, tugenda tubagezaho ama update agiye atandukanye, ama transfer ni menshi ku mugabane w'Uburayi, tugenda tubakurikiranira amakuru menshi agiye atandukanye, tunabagezaho amagambo by'umwihariko Toni Kroos yatangaje ubwo mu kanya nibwo inkuru isohotse mu minota 30 isohotse ivuga yuko umukinnyi kirangiranwa w'Umudage atazakomeza gukina umupira w'amaguru nk'ababigize umwuga. Wenda hamwe n'Imana hari igihe twamubona muri Nzeri mu gikombe cy'isi cy'abakanyujijeho hano mu Rwanda, kuko azaba yaritayarinze. Murakoze cyane batabakora subscribe, mukore subscribe ni kuri channel ya Iris Sports Agents. Iyi yari breaking news sports updates. Ukinye kuri muri Maison Blanche utwaye Ligue des Champions zingahe? Ntago ziri muri siyenye. Uri ukina uri mu kazi, utwaye Coupe du Monde 2014 ukina uri mu kazi. za Bayern urakinyemo
tuvugije ukuri usibye kujya muri za MLS ubundi burayi wakinamo n'ubu nta mpamvu yo kwiyandurira mu yandi magambo muri furusi ndabona batangiye kubihombesha abakinnyi benshi ntabwo bagishaka kujyayo ubundi gusohokera muri uyu muryango amprise kuri Coupe du Monde yabereye mu rugo nako Coupe d'Europe yabereye mu rugo mu mikino waba utegereje muri football usibye kwanduranya bakamavinga bakwicaza afite 34 ariko ni kare nta kare bigendanye n'ibyo yatwaye navuga ko yashobora kubana partir par grande porte ikintu usigaje niki ubundi tujije kuri yandikiye abafana b'ikipe ya Real Madrid arababwira ati nkuko nabibabwiye Real Madrid will be my last club. Ntiyumva se niyo yanjye ya nyuma nta n'ibyo bya Flusi League yaseze afite imyaka ingahe nawe yari kuri age Zinedine Zidane 34 nabwo yashika avuga ati reka nsezere kuri Real Madrid ubundi wabonye na Real Madrid Mezo Branche watwaye iyindi Champions League ya 15 yabibabwiye kujya kwanduranya yabibabwiye itariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi 2014 ko Real Madrid ariyo kipe ya nyuma kiniye basi arayakoreye umudage menshi navuga yuko numwe mu bakinyi bari class she imikinire yari yihe yazibukirwa kuki Toni Kroos ni mukinyi ari maji ya Pirlo niko nyamufata très intelligent mu gusohora umupira mu kugumana umupira kudopiarite surtout ku makorneri gukina ibintu biri propre gukina ibintu bike bishoboka gukoresha imbaraga nyinshi nk'umukinyi ukorera groupe icyo bitanuza état d'esprit muri equipe muri rusange wicaye kuri bande touche ariko waje wakinnye vraiment n'umukinyi uri exceptionnel mu badage bakina hagati ngira ngo azagenda yibukwa mu badage bakinya hagati nkuko tuzi ba Stefan Effenberg Situari Oker du jeu ba Basia Schweinsteiger antuka n'umukinyi wakwibukiraho kuba yarakinye loho niveau akayitindaho cyane uyu mugabo w'umudage rero yemereye umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubudage ko azakina Euro abimusabye kugira ngo barebe ukuntu bakora umuvuno aranamwerekeje ubundi kuri equipe de France aramubwira ngo nzaza nta kibazo ari muri equipe y'igihugu y'Ubudage rero arebe ko yatwara Euro yiyongera ku gikombe cy'isi yatwaye mu mwaka wa 2014 kandi nabyo abigizemo uruhare Real Madrid ifite umusimbura we benshi niba yarabiteganyije ari ibizi kandi abasimbura baba bamazemo n'imyaka 2 niyo miki 3 so ikibazo bafite birashoboka ko yanatwara Champions League ya gatanu ari kuri finale ya Champions League La Liga arakusanyije reka ajye kwiruhukira ajye kurya La Liga si nyinshi buri Real Madrid igira La Liga atari nyinshi cyane muri ibi bihe mu bihe bye Champions League niza ariko Champions League zo ni nyinshi ashobora kuba twaya nagira ya gatanu ashobora kuba twaya Champions League nyinshi kurusha La Liga uyu mugabo ari classe cyane ari classe biri gufungura n'andi mayira yo gusohoka ku bakinnyi nka Luka Modric n'ibyagutangaza n'abasohotse muri Real Madrid ntabwo 38 Bwana Sky itangaje yuko Henderson ibyo kuza muri squad y'Abongereza wapi yawe ngo uza kubeshya ariko nataza bamugana imibare ashaka imibare ko nawe yabeshya abantu ibyo byaba ari ukugorana Henderson yabo ngo bano abatoza b'Arsenal twavugaga ntuzo Rashford nta mpamvu ufite pool y'abakinnyi kandi beza Henderson ku myaka 32 n'itatu nyine jya kuberereka kipe zigira amahirwe yo kugira abakinnyi b'impano nyinshi kuko urinda utinzamo abandi kuko ufite abakinnyi no Rashford wame forume uko mushyira mu bakasubira ku mucanga akajya yavuye muri Flusi Anderson muri equipe ya Steven Gerrard ari muri Ajax ava muri Flusi ariko tangaze yo kugira ngo aze muri equipe nationale agaruke ageze muri Ajax asanga Ajax nawe byarahombye yaje iri mu bihe bibi ariko bapfa kugerageza we na bagenzi be hari ukuntu bikamase equipe ya Ajax hari ukuntu bayigize